Tuh, bojone nyong. Bojone kol, bojone kok kayak kol. Beda banget. Ada 5 rupa warnanya. Mas lagune gue lah. Ganti ngapa lagu gue kayak cilik baen. TK, Pak. Lagu apa? Karepe. Ya sing wonten sangar lah. Oke. Ngerti ora kuncine? Cep pase kuncine sekandi. Cek. Maring leng. Yo celeng. Jangan sepi temen ya. Papa tantop dah ke. Ya pancen ye lah. Kur wong papat tok sepi. Oh iya, Ndrong. Ngombe patir preman ye duit akeh. Telepon sih ya. Halo, halo. Ya, halo bos. Preman 212. Posisi. Terminal bos. Ya, mari markas banget. Asia. Bete banget ya udah. Tapi dewek kan. Bos bagul mari endi ya urung muncul-muncul wae ini ki. Jelas. Kolat bae mbok iki. Nang endi ki? Ket mau urung ketemu ki bos bagul. Ngendi ya? Kolat apa lah jajal mbok iki umpetan ki. Kon ngene ya. Bos. Bos bagul. Bos bagul. Bos. Bos bagul. Peranana ya, mari ngendi lho kan ya bos bagul. Oh, I see, berang ngumpul bos bagul. Bos bagul. Hol, ke sama ke. Mandrong. Oi, tau. Kartu ke. Boleh nyong. Kayak anak buah sekali kayak Kol. Ayo bos yang Banten, salah cilik-cilik kaya wis atos. Cilik buat ini ya. Iya kayak ning Banten pengen ngerti apa? Pengen ngerti ora? Apa sih? Apa? Dagang gula. Gula apa? Gula bedan. Oh. Itu. Ini ke. Bos. Hei. Bos, mari dibayar sih golek tiket mau kok. Ya nek kene ket mau, kok sing golek ning ndi? Wis kene jagung riset. Ngomong endi? Dhuwur. Guru endi wae lah. Gendeng. Sik. Geng ngene. Iya kesuwun. Sangar malah minumnya pada kopi. Duh, rada di pokoknya. Telepon sekarang siapa sih, Bos? Kang Bagul. Wis mayu dangkati lah, Bos. Mogok apa bos? Ora dadi motor iki. Apa tentu sambuk, Bos? Kayak ini gini, dorong banyak kena. Siap, Bos. Oke.
Ya, Bro. Ya, Bro. Bro. Maaf. Hai, bro. Mantul, Bro. Bro, suwe teman. Bro, sedih kok. Ya wis, Bro, jagung disit. Lagi teni ge wedang tambahan biasalah. Kayak apa premane? Preman gunung kaya kae kok. Iya, ya. Kayak apa gol sing tatoan sing di tahanan mertua. Ya iya, sapa maning sih? Deleng tatone. Ora salah. Aja ngecek. Oh, masalah wedan sih gampang. Intinya apa? Kau udah lihat bojone apa ora? Bojo. Deleng ge. Batire nyung. Rambutnya abang. Abang ini bakar karo geni ora pasah. Siji maning. Kopian bae ngapa pengen ora? Ditaken. Engki ye. Anak jenglot. Balilah. Yuk, yuk, yuk. Kenapa kok? Di kamar bojone nyong apa ra yuk? Bojomu, wong bojoku pe ora bali-bali. Pak. Kenapa sih Cak Bagus? Bapaknya sih ndi, Mah? Talah ora bali-bali konang. Bapakmu mu mari ngendi? Wis mayu yuk, dikolet bae jejel. Wis mayu lah yuk, wis getut banget aku rasane. Nang di sia yuk, kenambuk iko, dikolet yang anangnya langka ya. Mari ngendi kok? Mak kae kok, Mak. Kae bapaknya ge. Oh, kae sih. Oh iya kan, bojone nyong yuk. Lah yuk yuk, parane yuk. Cepet. Bojone nyong. Gol. Apa? Bojone kok kae. Karo bojone nyong. Ora peduli. Lagi tinggi coy. Kae ora percaya kae. Gawat lan. Priwe gie? Aduh, bocah nang iki. Kayak yuk, jebulan nang kene. Ya kayak jajal mayu-mayu. Yuk balik. Ya, Bani ya. Balik. Balik Mas Yuka. Mama, ada Balik. saya di mana kok? Balik. Orang. Sosis. Ya, kesuwun sing wis nonton film ki. Ajak kelalen lur, di like. And subscribe dan di komen. Bocah saya mau Purbalingga, mantan aku wis ora ya tetep dukung bae. Ajesin karo bacane dewek. Ora apa, kurang penak. Dukung terus channel G ya. Mantap. Dan. Jangan lupa bahagia hari ini. Oh. Ya.